Pada tolong ke bongbongin, kalau kamada dah buatan bongbongin, kalau kasih ada CEO health, kamada gilot, malo. Atua mafi mau whawheta e pe ki hoa wha e kongkongkoi ni whainga maalie ko tuk mai. Ke mau whatataha mai mo e palemia, ka mai ho e ki minista e kabineti. Ka whae ongongo, whae e pe whawheta e. Ho tauhi kua whae ki mau whanua. Ke la kua fia lei pe e nea fio ka mai tahini kuini, whae ha mo hea fo. Mau whawheta e ke i lau maalie ho e ki whanua, ka maa whoke kakai. Pong koe ni mau hanga kai pe ke hifo holau maare maanioni tatake e mau whanonga whakaivia e ki minista ka ma hoi kabineti whae e fua e whatongia mamafa ko ia kona tatake whanua koe ni. Atua mafi mau tui mo whalala ki ho huawha, mo ho ofa, mo o poto whakautua e kai ke mamao me te mau tolu. Ka pau te mau tukua te mau whalala ke te koe. Tāpoki mai kau whaiongongo, ke hoko e nau ngahi niusi, hoko e ngahi talatala noa, au wahe wahe he whiawhini, he pongpongini, hoko e ka whakanonga, whakalotolahi, whakawhie maali e ke ka kai whanua. Tua ngā loto e pe, e huaf, ngahi meani, mo kole ni huaf, hau aloko si suklais, ka homa wha maui. Amen. Amen. Tamo to mafi. Tap mo tu tonga king tu bon ma fa de ha mo ko le bi fa tap ko me ngai fa tap ka to fa ke to tau fa programa po da no ko po bo i wa e fi ma ke fo lo tau fe pul ngaki tau pe me monite i fa ha tu pe ki update me he fika ko mo nga he ngong na tau ta no ke ai i monite ai ko sen a tol ai ko fa muy taha he tai ni mi e ke isfo ke taha tolhiva te tolhiva he tau press conference wa muy ko wa fe mavalu uanga mavalu ai ke si he tai ni mi i he uanga mavalu ko ya ko fitu os discharge pe ata ta ko no leva o to almo ya negative ai ko taha tolu ya me he uanga mavalu ko fitu o sa ata ya Pako ono ko na usivia tu ko na negative ka pau pe ke tau ke foi time required ko he protocol ai pot ngai mo ui ku hange pe ko ya mo wa fanangoa ko me ko foi grupo e ua o ku ne hanga o hake ko ne tau fika ai ko hua toli pia mo MIQ ki nau tol ko nda mai ko me muri ko hua tori foki o kau e kausela, pe mo kau popula, i he ia nau tolu kone o puke ai, o ku sai hene mea hene e minista kone ki he pilisone, pa kua hanga hi whehu, ki he ngai whotutu a pilisone ke malu pe mo whahoko pona o whatongia, o ku mea ton pe hene, ke ne tau whai ha po tāno atu, ka koe whakatoa koe ki hua tori, o ku malu pe, o ko si ai pe ai fotutu o ko sfahok ka ki nau tol ko ni o puke ki whakamawai me he toenga pe ke whahoko whatongia whatarau ki he whamataro mai misa ka mai komisiona o ke ilawa pe o tauhi a ki nau tol ko ni o ki hua tol tori o ku tu teu pe foki ai kautawa na fio ka mai polisi ke apa ufie mau a whakatolahi ko ngā koe o pau e puke ki nau tolu koe ni o mau i hua toli. Pahange pe kong mo ilo he ngahi po tānoa mai he ngahi press conference neo ngau te positivi mai no te mai varasi ka ku tolahi ai koe ke asi mai ki tua nau ke lava pe o whahoko nau whatongi a. Koe toko wadibarewa koe taha i he MIQ e tok whahoka tu he mista moi, mo CEO, ai whakai kiki, ka ko olai a koe ni au mai ki ahoni, ko ukesi au mai ko wa ngau mawalu, pa to o rewa mea i koe kau ata, toko fitu,
Ko e nau tolu ko alo negativi, ne positivi alo negativi, toko ono, ai lewa to lewa active case te au hiwa nima, i he tai nimi. Ko ki whamatala no pia, tu koe ke misa moi o pa wah ne toi tānak mai kia. Malo. Malo i ngā pito i palemia, pia ko kore peke hufanga he tala whātap kakato ku whaakiata me he ngahi whakamafola lea, mo ngahi media, kai ata mai motuan ke whakakakato at peki i tānaki at peki he mea i palemia. Hange koia koe whika koe nuku whakakatu, pia me he last press conference, te au tolu hiwa, uange au maa waluen. Na alwe timi koe ni ki wawa au he aho monite, ospe koe tau press conference, pea nai o mai e specimen e tolunge au ni mataha. Pea nai sive specimen e tolunge au ni mataha ko ia o ku negativi katoa. Nai kau hene kau keise ono, ai koe nai positivi koe i wawau, kau ia he ongongo lelei, iai mo ngahi pea ku neongo ne pehe koe a wawau, ka oku e toi whai pe ai wholau ki ai ke toi o mai peha ngahi specimeni ke toi whapapau i pe ai tu unga koe o kui ai a wawau. Koe ngahi keise koe ni hange koe ni i huatori, koe taha pe ngahi kau kontek, ki me kau sela, ki he kau popula, o hoko ai koe ni ai tunga koe kui ai, e toko tolu noa, pea koe iai toko mahare toki whai mai whakaiki ki ia he kaku ia kau popula mo kau sela, mo e hoa e kau ngaue, kunau positive, ko tau tanoa positive foke ko e lahitaha u case koe ni, o ku kai kia ha whakailonga mai unau puke, pe koe whanki whakailonga anga maheni pe koe he tau talanoa. O kiai pe toko ua ai o ku na whakatokoto ki he senta koe ai mua, taha koe hangata amaki, kai kia hane kaunga ana pe ia ki he tunga koe, mo taha pe koe apentiki, ka o ku lele pene vaisliva mo ni whaito, o au koe ke taini mi o ku ngari whainga maari e pe. Koe maino pe ki he motuan ai whenga koe ke whafok mai ho tau kakai koe ni pa me tō pleanga. Ia e toko wanima me he MIQ. O to e whaiho nau to e ki sivi he pongpongin. He ku ia e ngahi fika mo e ngahi whakailonga. Koe ni ihi toko lahi anau toria koe ni. Au ku ngari koe tail end be koe whaka osinga nia o e kai toko whakapapau ia i he sivi koe ni o ku whakahoko. Ai koe ngofo i fika lahi ia o ku o mai he ripoti koe ia i he ahoni. Ka koe tolu noa koe pia mo e wanima koe he MIQ, koe toko tahawhaha pia ai pia me itua, me whonua. Ai koe whika koe ia ku, o mai koe ia ku, o ngoi pe he potu ngā ue, mo e kau ngā ue ku whawhia maari e pe, e ne tūnga koe kui ai, he koe toko wangau māwalu koe ni, o te ki ai ki ai ha puke lahi. Whātoka ngā iang he tau press conference whamui mui, na e os mahino pe fok o kui hene a te laite, with a capacity, pe koe te naulawa o koe mohenga whare mahake e whanoa, koe nau whare loktafa e tolu, te naulawa o tokoni ka iai ha ngahi emergency e hoko i he tainimi. Aia koe kui tokanga pe au ki he tawhako ia. Te u ki i lawe atu ki he tuunga koe ne tau huhumalui. Koe tu he tainimi, na e tau mai he tūsite, ai tōsi e
fituafe, AstraZeneca, ki he huhu uluaki mo hoani. Tok whakanganga ke toki tau mai whakalahi e Pfizer, i he wakakoia a pongpongi, ku ke pai pefe ngau e aki pa mo e pule anga nusila i he tainimi. Ko ia koe ki ahoni, lala, koe fika koe target population, po kinau tolu koe whemau ke huhu malui, koe fituono, hiva, tahataha, ke tu ma e fika koe ia. Ko ia koe ke pongpongi ni, ko kinau tolu koe tausi uluaki, fitu mano ni maafe, fitu ngeau tahawha. Koe tausi ua, ono mano, valuafe valungeau ni mataha. Pesete hiva valu, ai tausi uluaki, ko tawa oe no pesete hiva noa, ai tausi hono ua. Koe pusta tos, ai koe Pfizer, o pesete ne ua noa, na e taha hiva he tau press conference wha mui mui, ai a koe alake fika ke tahamano, uafe, tolngeau ono fitu. Koe tau press conference wha mui mui, koe kinau tolu koe, tike ke nau lava mai o huhu uluaki, na toko tahafe tolngeau whaafaa. Koe pongpongini, tahafe, te au hiva fitu. Koe ai lala kou tui peo ku saipeho ki malanga he reti o, ke toko ni mai e kakai e whanua, ka kou tui, kau media, ka mai kakai e whanua, o ku hanga he ngahi fika koe ni, pa mo e tau, alu koe ki aulunga e tau huhumalu i, o mai e whakawhie maari e ka ki tau tolu. Ai koe ngahi mea kou tau talanoa i maupea, mahu inga koe ke tui e mask, tau he wā mama o mi tai ua, no fo mau i api. Ke ue whakaawa koe taimi koe he aho tūsi te mo e whalai te, o kai koe uhinga ia ke alu noa ia i pe koe ka wheitu ke whee alu ki ai. Mahu inga au pito pe no fo mau i api, to ke alu beha ngahi mea mahu inga, ka tau mui mui ke ngahi tūtu uni o ku kore atu he potu ngā ue, ke kakai e whanua ke nau hanga mua o whakahoko ngahi tūtu uni koe ia. Mahalo koe ki mea bea ko fie tānaki atu ki ai, ek pare mia, kato ki ai beha ngai whehu, i tau hen beke tari. Kore ke misa ne tonga i prisone ke ki whamatala pe ke mea koko i prisone, paro. Mal te. Kore pegu hufanga te ngahi whatapu kotoa pegu whai, kai a te whakamatala koe ni. E oku toe ai COVID i hua totori, ai a kui ai kau sela, pea mo e kau pōpura. Pea ku whai whawawave no langa, ai whare, neongo e whawawave kau ku kei paupe ke fōu i he fōunga ngā ue koe ai pureanga ke building code, pea mo e umea koe ia, ai na kamata ngā ue e neafi o ku lotonga horisi i he ahoni, koe ongo tufu ngā ia, o ku positive loua. Kau teke nā ngo ia mea, pea o ku nā whaipe ngā ue. Ke osi. Pea o ku maufoku mo e mari e ua, ai ongo sela, pea koe kau pōpula whewhine ke i hao kotoa pe, koe sela whewhine pe taha, o ku whamawai, ko ui koe ngai hange koe mea kou ku asipeu positive, ka koe tokolai taha, na os mau ka tō pe huhu, malui ka toke kau inmates, pea moe kau officer. Aina e tutun pau pe ia ko pau ke
ke whai e hu malui, pea ku lele pe ai mo no sivi ki nau tolu me whahiri aho pe, o ku iai pe mo i toke tāko ia ai kau popula, whatatau ki e lao, o ku i totoli pe ia whai ngau ko ia. Pa wai pe amanaki mahalo e wawe pe hane tu, ka ku whakakato pe mea kotoa i totoli taimini, kua sia e ngai te niti, ngai mohe ngā who'o, pōta polo ke lava o ngāo e ake kaumahaki o ka whemau. Ka kapau kuia wheu i pia, a tāpe ke mā wheu. Malo, ik minister. Whamatala whafofa ko ke whai. Koe, nake ihe kabinet koe tau ko osi. Na eke tu tako si pe mau popo pe mau ha mo te ke COVID pa mo tama io. Koe ahone tu langa e fale, ko tu langa e fale ke COVID. Hai tu unga na ia tu. Tu ngama te te. Tu vai ki tari ai. Maro pe soni e wheui. Nau kau pe mohe kabinete tau ko si. Koe whakau ia koe ni ki kau popula koe ni hototori, nai ki awi ki tari ai. He na os mateu teu os maua tari ai, pe au sekiua, malu, koe whetu e absotia, ke nai ki awi na tolu ki ai. Koe tong liriu pene whakau, koe ngā pe, koe pe he o tonu ke tauhi whakataha pe nau tolu he ku nau puke. Ke nai liriu ai koe ni e whotu ngā ue o langa whakawawe ai whare, pe pe he ke atu ai te niti, ma whanki moheanga, mohe portable toilets, u whakatapu. Ka koe parani koe mea ene, mi awe nau tolu ki tari ai, he mai nok malu apinu. E ai kuhi ngā pe ai ngai whotu tu koe ke apana e hoko ha mea. Lala. Koe ki wheu peni ke he minister mui, pe mo e CEO e ngā mui, koe ki whui toko wanima who'o koe ni koe he MIQ. Ai au tau pehe tatoria e anga mou sio koe ke he nau symptoms o ku kei i he o ku kei wheu ke Whewe ke hao e umea ko whi oaku mo totoli, ka tau toke hoko atu ke umea ke. Koe mai no fuku mao e konga e kau popula e minister. Pea ku tu la vea ngofua rewa e toenga kou kei hao. O kui ai ha whewhe ai ni ihi u kei hao. Pea koe whangi hia maa pe. Pe weha whakau kau paka whotutu ke whaata nau tolu ia. Ki ho nau ngahi api ko hui ngana nau to e kau ki nau tolu he pihia he ni ihi ko nau osi mau. Malo. Malo, whewe lelei e. He koe ki aha lau pe ai lao ia. I e taimini. Pau pe ke mau whenga ke whao mau lelei taha. He koe ki aha tutuni ai lao ia. Ke mau whakata koe ngai whakata laiseni. Ngai whakata ke ka koe whakata koe i he laiseni. Ko pau ke osi ngā ue e ia. Wahe tolu e ua o ene ngā ue. Ka kore whamore. Kai ki aha tutuni ai lao ke mau tukuanga ta. Ta e mai me whamauanga. Ai ku whai ai pe whenga ke whai pe ona tauhina tolpa whai pe lele taha. Malo te la maria ek pare mia, malo te la maria ek mstalao. Ko mai na pete whamatara e ko whakahoko mai, me tuunga ke mo ui e. Malo mai hao e tau kaenga no whapoate i watoritori. Ko ngā pēk whai hokaa, ko e sino e kakai ko ia. Nengo e nau nofo hopoate, ka koe kakai tonga. O kei pē lao ia ki pule ik nau tolu malo e whanau nau mau. O mai mua si whahinga koe a awa whakatakoto, i tari ai, ko mateu teu, he koe kakai ai o tua. Whamoe mare ka hoko atu, ka tari on tari whamoe more me stālao. Koe press conference e na mau tau soan, koe ki ke whai tūtūn. Koe ki kore pe ia ke whakakato atu, e me stālao. Mana tu ie, nge ia ki kakai ko ia. E tuku pehe i pe, ia aho ia puke a kakai pe, a veki whituke. A ki tau ngai mwana si lava peo, awi nau tolo taku lerei, malo.
Kuange benia koe home isolation. Ka pau ne au ki e tuunga koe o ku whatu tāma ki ange kua pau ke ave tutun pe ki ai lao e prisone. Ke umea koe no whai o kai ke ainoa ia ku pau pe ke tau mui mui pe lao. Koe mea mau inga taha e taimini koe kup tahawalo e konstitutone ke malui ho mou totonu. Totonu koe ai community. Ko pau ke mau tau hia. Katak pe ik minista ko ki fehui pe fega mo hua toli hange kok mang tol ko wa mau ngai hoa ok tau hi ko i pilisone o ku a ho pe o fa ta i ko ke telefone ngai family he tai mi fa tap tapu ko ni ko pule lulu pa mo a ho to nak ka ko tai mo ta tu ta mai isolate na to ko e ke pe ya pe ko ha fa hinga fo since o ku ai pa mo ka o se lak ma na tol he COVID o isolate mo na tol pe ko ha fa hinga fo ke o nge pe mo telefoni ke ki telefoni ma mau ngai wa especially ke fa nau he ko ke nau ko pe mai pe ma he committee he COVID o ko e fa hinga fa ka na to pu ke lai ka fa malo he comisión na pilisone ka pe ke causela he fa fe tu ta ki mai nau le pe Ko ia ku pau ke whai sio ki ai, ke whai ai lava o whetuta ke ngai family. Ai ku ie malmalu pe ia o e mawhai o e komisiona ke ne whangofua ngai ta whakoia. Kia whihui whikau mo hua tau tau. Ko tau pāsi me ni, ko tau pāsi me hua tau tau li. Pālo. Nisa, pālo au pito e tau whihui. A tātu ke ngai whihui ke he, ka tau kua hika kua nima, ka tau ngā mahi ni pe. Wa tau plan whihui. Ko hau Ufanga pe he whatapu. O gaya o whina lahi e minister mo uipa mo ni kaunga ue. He pongpongini i hano tāpalasia i he whelawhaki koe re te otonga. Pena ia ha whehu i au whemau peke whahokot pe pe he koe tō tahana e puke. Pe a tāat ke whare maha ki ke lama mai ha taha mamata ki ai ke tō taha koe ni puke. Pe a whaha mai ia ku kai ke ai ha ne si po tō taha ata. O au beka tu unga o pekia tō taha koe ni pea pehe tō taha koe ne whelawha ki. Ne whai pe koe tu uni mai pea mehe whare maha ki ke nau whai pe putu pea tanu. Ka koe kore ke whai tu una ek minister mo ui. Ke te whai ang mua ha whamala ala ke kakai e whonua. Ki he tu uni pea moe lao koe ia ka pau i ai a te ha te mea whaka eiki e ngahi ahoni ke te mahinoang ka te nau tolu. A ngahi tu uni koe ia pea moe lao ka tak. Malo. Sai, malo ko lang ke CEO ke ne hanga o CEO? Ia ho whanga pe ngai whakatapu pe ko tamo e palemia mo hoi minista, tamo ke ka whai ngongo. Ko ia koe mea pangoe ko utok whanonga ni a ko he hoi laonga koe ni. Ka koe kono moni whokanga pe mo na mo mea ki he restrictions order koe na o ato Commission Policy. O kai ke tapu i o mai whare mahaki. Pea ko ata pe ambulance. Nengo koe ngai whika o whae tā ke ai. Ka koe kātoa ngai emergency number koe ai o ngofua pe. Koe ngā ke tō ngai pe ka kai ke o te nau mau hālago. Koe ngahi koe hinga whangi talatala koe nai whangi mea iki. Ka pau koha mea lalahi o kai ke tapu i ke whenga i mai ki whare mahaki. Pea ko ata pe ambulance 24 hours. Ke telefoni mai ki ai ke alato o mai hata. Aia koe mea pe ko whaamu ke ki whamahino he ni. Pea tatau pe moe putu, o koutu o si mea i pe restriction order koe nai tuku atu he pirikatia. O kei lava pe putu, o kai ke pehe ke ta ofe putu. Ka koe restrict pe a fika number. Te ka pau kua ha ngahi concern ki he time lockdown mo manatu pe o kia pe authority o TPM, Deputy Prime Minister ke ne hanga o whakahoko. Pe o wha time pe une wha refer mai mea ka mautolo ke mausio ke ngai health risk. Ka whaia ke whakapoto. O tu koe umea koe ke tau he koe ke utui o tonu ke tau au ka whainga to unga.
o ku peki a taha api ta e lava tokoni ai ku mau ata api ke fai maha hakole tokoni ki ai malo Mo e tutun pe ki he putu CEO ke whakamahino. Angai tutun ko ke putu, ka hau ko putu he taim pe he ni. ko restrictions foko ko ne fahat he pilikati ai ko mafai o commissioner policy ai ko ko mau ko toko fulu ki loto pe wa no ki tua ka fai hono si ofi nga hi fika ia ko ia e time ko te tau nga unu atu ke o se lockdown ka ko te pe ko si asipe ia he na o si ot pe ai public message he me ko ia na restrictions Loki toko ne te pe he putu ko lahi kon hono fa ke ko tu ne te to ke ta ke fai mo tanu leva mo fai leva putu o kai ke ha ko nga pe he tutun ko mo tu ke ka pa ko me fa fai to o ia o hinga tu ne to ke ta ka ko putu ane po ne ki putu na ko le mai ta mai api ke fa ha ele mai ko na api na fa ko pe ki ai na ha ke ka ko va he lot family pa ta ma e ka polisi o le to kon komisiona mo polisi ta fa ha ele mai ta wa tai na pe putu ya ko foi tutun pe kon ko e wa no tu aga mo fula lo to pa ke tau kau kai ha fai ngame he whakangata ko ni ke pehe ke whakawave ka pau nau pe na to fa bongpong pe a ho ko mai ko lo pe o ke ai pangai mo ka ai pe ko no fa ha ke ko pehe tu ne tu ke fai le vai pu o ka ke kau ia me malo Malo ko ki tana ke pe aku ia he pehu mau inga ko ni. O fare pe fo ke pot ngawe ka pau o ku ke hongo i e whanki whakailonga koe ni. Ke nofo pe i api o wholo e fo i panatolo pe inu e vai ke lai. Tuku kehe ka pau ke hongo i whaingata ia au pito o ku ata pe ai whale mahaki. O kai ke tau fi he whale mahaki ia ke aluange ka pau koe whemau whawavave. O kuia ngahi laine telefoni o whakaata he ngahi waa ke te whakahoko mai e te talatala. Pa te whakaata koe waa koe ni fō. He taim pehe ni ko nau tolu o ku high risk he, pe ulahi ta high risk e nau tolu ko ngā koe ngahi tila whoki o nau ngāu e whekau aki mamo e ngahi area ko ia o ku tau pehe e whakamafola me ai ai whoko utua. Pe kuna huanga whotutu ai yanga e o mai i he taimi ai mo appointment ai ko ngahi me ai i he time ko ne covid ka pau o ku ke fie ha o ke ta ofi pe mahino pe ko potunga o motuani o ku vaveange ki hono ta palasia i hono whakahonga i mo whakamalo i pongpongini we to tahataha ka ngā o potunga mo ui ku mau he whakautuani ko nau tolu pe ko ia whahinga he laine mua i wafu o nau pole ko malu e whanua pe a koko le bea ke kakai whanua ko taimieni mauinga ke tau whenga oe aki ka pau ko e whakaukau e i he taimpeheni o koko le whamole mole atu kak mo tolu he tō whohe pe tō whatongia e kau ngā oe u kai ke tuha momo whakaukau ka koko le o mo toko ni he taimanga kai ko taime ni ke tau tu ki ai ka pau ki ngoi whangata ia atape ko nau tolu fe lau ke malu e fonua pe mo to eta palasia pe ko tu pe ku o ku mau inga pe ka tau tolu he taim whangata ko ni neongo ka to e lahe matai fika ka mau whakahoko atu. O monu ia tonga nia, ko tau pesete hiwa walu, pesete hiwa noa, ai hu malu i. Pea ko tui o tokon lahi ia ki he mea koe nu hoko. Nea ngoi lahi whika, te ke ha toko ua pen te upehe o tokon whare mahaki ko e apenti ke taha koe hanga tāmaki. Aia ko e toi ngāre waia o ku nau sai ko to hango me pare me to fitu os whakaata ia
mo sai mo tono tesi mai una recover ka ko hunga pe ko ngai tutuni to ngai aho si pe ko tui ia ngai press conference ka hoko e lahi leva kinau tolu e whakaata. Pagi ki time tatau pe ko ki whahoka te pēo ia ai tu koe hukumalu i koe a wawau he tainimi. Koe target population ni koe tahamano hiwawalu fitu koe tausi uloaki tahamano uangea walu nima e koe pesetia hiwatolu toi pe toko fitungeau maua ki kai kakato pesete te au koe tausi koe honoua oku hiwa onongeau hiwa fit pesetia walu koe tu ia koe tainimi koe fotutu e potungawe e toe whai lava ki wawa kau maha apai funga fonua ke ave e huhumalu i kau e pusta pa moe ngahi huhumalu i ke he ulaki pa moe ua ke lava whakakakato ai ngahi whatongia ko ia o iai pa moe fotutu e ta ai potungawe ue whi ngawe akpe pa moe ekpare mia pa moe kapneti ko e sio koe ni ki nomuka pea moe wahe lulunga e na lava pe ngahi helikopeta koe ni oku i heni he ngahi wakatau ke ave hakau ngāue pa moe huhumalu i ki nomuka ke whakakakato ia i he ui ke kahau. Ai koe ai peo ke whanonga mai kakai whanua oku neongo ku i he tuunga whakawhie maari e ka eto e saiange ka pau e kakato e huhu whakalahi pe koe pusta ke uwahi whanua kotoa pehe ki he tausi uluaki pe moe tausi hono ua. Ai koe tu he tainimi o ngari whainga maari ke whakakakato e ngāwe koe ni ka ukai koe uhinga ia ki kakai whanua ke sio koe ki he tō maa koe e whakautua pa mo whakawhie maari. O e tō maa. Tau hanga peo tau he ngai tutuni no ko atu. Peo hoko atu pehe no atu he potu ngāwe ia ai tutuni ko ia. Ko ia i e kau whaiongong mo i kakai whanua. Mahu inga pe ngahi pehe ha ngahi taiwhie maari ke o mai ke whakalere i pe whaunga ngāwe. Koe ki whakahoha pia ku whakahoha atua tāna ki atu ki he whehui. Malo. Malo. Sāne pia lala. Malo pito ikpare mia pagu ko fama mole atu ke feituna o ka Amerika pe ke minista lao anga ta frapapa feituna ke o ko atu te ta fiatere ak fai pa ko fama mole atu ta no ko fai ta ko atu mo ta bi fata ko ulaki pe e ki fehui ikpare mia ko ha ai fotu tu ngawe mo nga hitau ke ma ke ai pure anga government priorities ke tau whakapanga wanoa wa tolu e whakate fito i he tau tuunga lolotonga pia moe a kenga whakaaho ko eni e whiohi me COVID-19 pia i he tau whonuani pia moe ngahi whakatamaki whakanatula ulaki pea o ki whewi ulaki PN, ulaki AN, ko ulaki PN hoko atu. O gai ha o whakotutu ngā aue a eik minista mo ui, ki ono whakaivia, whakamea ngā aue, whakakau ngā aue, mo e tau kei whakaloto whanua ke ngāhi whare mahaki, ki heongo niwa, bawau, haapai, mo eua, o tau ngā aue, te tau kei, whanonga tu pe me ngahi whakaaho me COVID Omicron. Pea koe ulaki tolu, ulaki si pe whaosi. Koe hae ngahi matawaiwai i he whaunga mo e whaunga ngā ue lolotonga. O sio atuai ai pure anga ki hono whakarerei. Pea hono whakaivia ki he kahau i he sio ki e tau malu. Mo e hao ho tau whanua. Me COVID-19 pe mo langa nga we whakalakalaka ai whonuani. Malo apita. Ao son. Tori ke maa ki toi whehu i sani ke. Tari whare rei i atu. Mau inga pito ngā i whehu ke o mai. O tu pia ke maa tu maa koe press conference o no tolu pe whako hiri. Na tau tā noa ke mea na tau pe wā whewhe li riu ai ngā priority pe mea mahoinga i e pule anga i he
tō mai koe ni pewe ata mai koe ni e COVID tahiwa o lele o koe ni ho tau ngahi kolo mo tau kai wheitu. Tuku kehe ai maunga whi. Ai no koe utali tata pua nei whai koe aho koe ia. O mahino e liriu. Ai ngahi mea o mahoi ngai ai pule ngā. Koe ngā pe he kua liriu ai atakai. Nā tau parani whuk tau tō koe ki mua ia. Tau pehe e rakau ki he MIQ. Petu hau mea ki community transmission. Ai ki mafuli he tainimi. Ange koe ngahi koe ako me api. Ulele rewa ako me api he tainimi o whafou. Nā kai ke e loia e motu mo ke ipolo ke me ai interneti he taim tatau. Ai mafuli rewa mo tele tio, lele rewa he le tio. Patok whakakau mai pe mo TV. Kana e parani whuk koe ki mua, wana mo mea i pe. Nā kawai pa mo interneti he whuk mix koe ako me api. Ai pake liliu rewa he pule anga e ne ngahi tamua ngawe mo ne whonga ngawe. Whakatatau ki he atakai koe ni. Ko tawa usi hai tainimi hange koe COVID mo no whakatangata mo i wala mea pehe. Hange pia koe tau langa whaka ekonomika. Ko ke he whakairi e tainimi he koe ngā koe mea hoko, wai ne wesinga lahi ai. Hange koe whika koe nei tātu, koe pāngai wangeau miliona ai mau koe ni ki tongani tupu me he tsunami pia mo e maungafi. Wangeau miliona, report koe ni o stari he purenga ka umai pankea mamani. Wangea miliona ko ia ko pesete 1.5 ia e tau GDP. 1.5 ia o tau GDP i he fo i hoko pe ko nei mo ngafi. Ai ko ka to me ko pa lewa ke tau to rethink lewa pe anga fe hano wesia e tau ekonomi anga fe lewa e tau fotutu ha tau palan ke fatua silpe ko address ai fo i liu ko ni ko nga ko ha ko ni ai mo ngafi. Ai ko kautari kakata tau mahalo ko for statement ni fa rea ko budget statement ni ka mahoinga o hanga o hake ko ni ai fe mau ke tau to ki holomui mai ki mui to fa kau given ai me ko ki tonga ni given ai kai ngata pre outbreak ka ko mau la ko nge fo noa to pu o outbreak ka ko fa malo ta no ake pa ko me ia ko lo tonga ka pu la ta ni ko ne to reprioritize to sio me mau inga pe ke mau inga pe pe te tau mo mau inga ia me ta ani ko resilience ani ko me ko ke tau for sure mo wala me pe ka malo fe ko ha fe da go healthy Onya to mai ka. Onya nge mai ka. Malo pito e fehu i soan. Pea o kuia pe ai fotutu ai potungau he tainim. O si mau o si fai pe mau whakailonga. Ke he ngahi whanua kau ngā api. O nau tu tarifaki pe. Ka pau e whai atu o au ku tau pehe ku lahi hangahi keisi lahi ai whema o ai hatokoni. Pe whakahoko le vai. Ko tu ko he tainimi. Ko niua, ko vavau, haapai, pa mo eua, o ku mau wongo i pe he tainimi, o ku whawhia maari e pe tunga ku iai ko he tainimi. Neongo ko e wangeau maawalu ko e ni, ka kutike kia ha fu keislahi. E kau pe fok pa mo e capacity e potu ngawe, hange ko whahawa anai, ka pau ko tō tahatahain he kau ngawe, pea ka pau e toi alu ki o lunga o holo e capacity, pa mo resources, te mau whai rewa ha kore tokoni, ke tokoni mai. Ka koe tūko he tainimi, o ku maongo i pe ku kei whawhia maari e pe, ai tūnga ku i ai. Koe ki o ngongo pe, tahana whai mau ki whakataha Zoom, pa mo e repi koe nai ave koe ki ai, ngahi sivi koe nai ave koe ki heni. Pa nā ngai nauhanga o mai koe omikoloni. Koe omikoloni foku tu ai mo veurien peia tahe omikoloni. Ka koe veurien koe o ku sai koe ke te mau ai koe ku i tongani. Koe ke peia te ku hanga whakai ai ke mau. Ka koe out of tattoo koe veurien nien o ku whaingofua mo ki hono tokanga e kina.
O toko ni mai re pi ko ia Australia mo New Zealand ke fai pe ha whenga o aki. Ke sio ange pe lava fai ange pe linge tau fo i mea koe ka whitu ke hono trace koe ni ngahi whenga koe ke mao e tupu anga. Ka kono whakatoa ia e soane ko tui ku o ku koe tari bea ki ho whehui. Maro, nara, betul. Malo ko ki whehui whekawaki pe, ke update ko ne whahoko mai koe e ki pare mia. Ok me jump, poko hiki hake a keisi, unga ko MIQ, pe mo hua tori. Ka koe ki whehui ko nia, ke CEO, na mention he CEO, he to press conference ni toko si. Ai e whainga maari ke whaia home isolation i hataimi te mausio ko ki ai. CEO ko osko ho whai mention ko ia whele telefoni mai muri, pe mo telefoni mai beheni he nau fia. Ia hataimi hoko ai hawhi programa beheni. Ko ki tokataha ko ni ne whai ki CEO ki New Zealand, le whatata pe ki New Zealand, ko New Zealand ka pate ke ko tūtat begi ai wai ki rat test i ho tūta ki New Zealand pa home isolation begi ta aho fitu po wa ta fa ko sio pe ni ke foi hiki hake ko ni fe jump ko ni ne hoko pe i MIQ pa mo tori a ko me asi mai o ku tokanga a fonua ia ke nau isolate ko o whakahoko ko i he potunga mo ui pe mo pure anga ke kau family ko wai ha ki positive ko hina wapi aku tu dai mini ya ka pate tau sio da toria ko case ko ne ma ko ia i he community si compare ki he case ko ne ma ko ia i MIQ pe mo ho tori aku tau sio tau amana ki lele o whanonga mai po tau he ai whanua ke lao ko ni ako me o whakahoko New Zealand na ai ke na to trust system po na whalala na toria ke kakai e whanua ke na whakahoko e ngāu e kau ke na takta family. Au tau sio tau i tō ngani, pa tau amana ki lele tau whakahoko ni tō ngani. Waha ki sio, ke kahau, ke sio pe ke kainga koe muri, na lava pe ia. O hoko, even tau whanongo wai wa nima MIQ, kau tui au e ka pai e positiva taha ia, te nau tau hi pena tōra, agu lotonga whakahoko koe tō ngani he taimini. O ki wheui pene malo. Malo pito lala koe wheui mahu inga pito eni pa ko moni au pito ko ki whamalala pe he toko wanima koe he MIQ ke whakatongai pe he whonua koe toko ua tolu ai o mau considered koe very low viral load ai koe nau city value anau tolu me tatau ia me tau foi case koe o ka topa tau kosi nei o lunga he tolu fitu ai ko tam ko o ia a city value he level ko ia it's more historical but understandable pe ko foi to ko pe ia o ko we consider infectious pe he data from manlahi repatriation we expect a 5% of all repatriated passengers nowadays to be infectious. Ai bana sia pe mateu teu ki ai. Ai ko tau teu wal no ko na ha we expect for 5% ke now infectious. Ko ne so far we think 2 out of the 180. So it's not a bad statistics. The way I confidence he mahino was fully vaccinated now tolo pe now test negative. I think we are happy quite happy pe me ka patu ya less worried that I mean because now we have controlled environment. Hange pe ko me ai minister ke justice. Neong ka popular ko alwan numbers but they are in a controlled environment. Aya ko yung mona bit ho comment ko only ki harmful tupe e community. Aya ko hanga show o tau nga whakataha mo kakai. Ko moni fo ko fononga tu te tawa ki tuunga o e lahiang home quarantine. Ka koe foi step ki ai pau pe ke he kai ke tau shortcut pau pe ke fai hono si fa lelei ke mahino ke facilities o ku lelei
Koe toko taha koe i ai o ku reliable, o mahino ki ai. Mo he koe mea ton poke taha koe facilities ton ke lava self-isolate. Ka ai koe tai min, wo si ai foke toko wo full tupu i tau tali he koe. Me koe nike nau self-isolated pe ia. Ka nea spai hono sivi on. Pe au pau peke to e ave e nau standard procedures, yang e nau operate, pe au pau ke declare whakalao. Ai matui ka whemea mahu inga i pau ke ai declaration ia koe quarantine facility. He koe mea whakalao, pau peke tau fōhe lao. Ai koe ki mea be, but we are on that way. Ko maha koe ki whakamala alat pe ufika koe na he MIQ. Ki toko na pe lala ko whehui he kalau koe na e CEO. Neonga koe whika koe ni toko ua nima. Pehevo ke tala noa koe toko ua ai o ku i lalo e na CD level o. Ai koe nei lalo ko ia ko ki nau whai ke tokanga makehe. Koe toko ua tolu koe nau CD level o ku maolunga. Ai koe mea e ua. Koe ne kamata pe koe whaka osi. Ai koe iai whoke ai hangeha na e pehe he media koe na e ngau ake whuirea koe baby virus. O mo on koe baby virus koe o tala noa ia ke mahino ngofua. Koe whoi whamatala ke mahino ngofua. Ai koe no sivi he aho hoko pe aho e taha ka pau e tō e CD veriu ko ia. Mahino lewa koe baby virus, koe ne aluhi fo ia koe ke toe lahi e viral loti a kita, pa te lava lewa whakamafola ngofua. Ka pau e sivi atu ku alu ia ki olunga, te ui lewa e au koe elderly virus. So, ai koe ne alu ia tu ti ada en ke male, ke mate pe more ia, pe kria ia e he sino. Koe ngau ia pe ke whai ngofua. Ai au toi whai hono sivi o ki nau tolu koe na e o mai. Ai ka pau lewa e alu e whikai ki o lunga mahino ko foi ua tolu ko ia taken pin negative i he hoko mai. Ai ko kuhinga pe e whamatala ke maala ke mahino ko mau ke mau pehe e kakai foi mahino ko ia pa moki mau tolu ke mahino ngofua ai baby virus mo elderly virus. Mahalo ko ki whamatala pe ke toi mahino ang ke o te mo whakakata ake mea mo oni pa koe foi mea mahu inga ia ke mahino i he kakai. So se o taha mea moa ba moho. Whamalo atu e ki minista i he ngai whamatala konu o mai pa koe kau whoke ngai whamatala whawhiawhia anu no mai kone o la siwi koe mi Australia o kau ai Omicron koe tonga ni i he maa ai pa pe ku tau monu i ai. Ko ku mui atu ko ki tupe atu ki whewhe ui pato ki tari whakataha mai pe. Mui atu ia e whamatala koe ne Mr. Lao. Koe ngō tama kako na positivi una ki ngā ue pe. Ngā langa kako whehui pe ai e palemia. Nā ku whainga maali e pe ki si tukangia e kau informal sector ke nau ngau he ngau langa ko nau safe pe. Na fufe ma o ta seni tsa ka nga fa prea nga e na mo he pe at mo vai ha sai be ko lao be fokia ma ha ko me ai ta ha ko le tu ko ki me be ta ko ko nga ko fa market ko to na ki ko me uta ko ka fe ma u to na ki ko nu ko ro fa be na fe ma to na ki ngo be uta ko ta fokia na o mai ki kolon fa market ke ai be fa nga fonga de na tau he lao na lava ke na mai ki no si fa market e na o fe to na ki ke mau aki seni te koe awa koni koe maru ka lai taha ngai whare tā paanga ko mai piko ki koloni bea whai e be whakatau ia hen. Mau hao koe whakatau o ke hao peki nuka alofani ka koe korea. Fui whakasi pe tu peki mui ate ki e tō wholowhola koe na whio he whaawa koe whale alea tau kōsi. Ane tā whia maari ke kai ki hanga he whale alea o sivi ai ngau e koe puleanga. Taimi whainga ta aini ke whonua whamalo atu he ngai whai tutu uni koni mo whahau kope ko hiri kotoa ma whatuki koe o ngai o whonuai e motol. Koe whehui pepe nei aha whainga maali ke whakawa e whalearea ko ngā ke tokoni ate ni hikoni ka whafonga mono atu e lea koe kakai. He koe tu koe tani mi mohange matua ka whafonga. Talamai e son e kia tu e talamai ka kope. Sorry au tari ata paku ngā ke whalearea. Oh, maro. Mau me ose tau taimi. Koe whalearea au teike tāpuni. Nei toloi whanau nongo pe.
ai mai no ke lere pe fale area ke lere pe ne committee pa na fa ho te tau press conference wa mo ta ha na maulere atu na fa va ve tau ki press conference ka maulere atu ke committee associate ko ai fale area ko committee ni o ku kau ke no talanga ai mo ui mo ya ko ko uhinga mahuinga pe no ai mo ui ko nga ko covid ta hiwa pana le vai ai kabineti na ia ka fafonga ai kakai mo ka fafonga Hawaii o talanga ia me ko ni o mo tokanga ke ai ko hinga pe ke ange hatari ka ai me tokanga ke ai ho ik me mi pa ko ni ko fale area ko ke na i puleanga ko tamu ta tau pe ke inform na tol fa honga na tol ngai fa kau ma fai ka mo me ai pe ko fale area ko fe tu ia o pau fe ma ke ai halao tai ni mi te ia fe ma wa puleanga ke ai halao fe ka waki pa mo fa tamaki ko no hoko o se unga pe la lo tonga ko time leva ta fa fe ma wa ke maulu wa fa vai fa area pe ko kamata fa area o pau fe ma o pa anga fo o ne kai ke pacheti ia e pacheti ta ko ya tai ni mi ke fe unga pe i ve puleanga ke fa ko no fa tongia te ke fe ma ia ke maulere ke fa area o kore ke toi whakalahi, ke whai tōtōni mai, mo whakalao e wharea rea. Aia koe mea ke whakalao, koe mea ke whakapaanga, o ku koe kia whi mau ia ai pureanga, pa koe whatongia pia pureanga, ke ne whahako whatongia, pe koe executive board ia koe mai whonua. Koe mea koe ki hono, koa whamala ala mea tokanga ke ai ka whafonga, ai ne nau whahako atu, ata ngai komitia, ke maua tari whehu iai, o pau ka hanau mea toka kei. Tu kea pau nau whi mea mai nau tohi rei tio, koe mea nau tau, pete nau mea mai ki hen, ke press conference. Ka koe mea koe ke mau whi wahe atu, mo whakahoko atu, e mau uhinga mau whai e ngai whai tūtūni, mo uhinga mau whai e ngai ngā aue, ata ngai komite e whare area, he teke tāpuni whare area, nai toloi whanau nongo pe. Koe ki tokoni at pe soni ki he uhinga koe mea koe ki he whare area, koe ki o ki tāna ka te pe oia. Oku ata be ka ta ke o mai hono le o. Ata be fa fofonga ke o mai pa ko hale o no vahenga. Oku ne be o ka ke mau tokanga ke ata be. Mau os fa ata la nga. Ka to nga we pule nga ku ta fe mare hata. Os to tala be ta o press conferences ke o ata ke la nga mai. Ko mau fa tonga ai ko nga fa ke ta mini ko ta respond ki fa nga ta ko nu koko. Ke puna ko mo nga fi ha tsunami. Pau koko mai mai whainga tā koe COVID. Ka koe hanga e pule anga ku palo pare mai, ata au pito pe, mau whaka ata ku, mau tau ataina ke tali ngahi whare, mau tau ataina ke tali ngahi launga. Ke whakatonu tonu ake, kai kaha whainga mea ia ngā wehe taimini, ke maunga whakangata i mo whakawhainga tā ia hatuku mai hare o hata. Wa wehe taimini. Wa be launga ne po koe ako tau pe wa mai launga ka mau tolu, mau check pe mo laka he ko no moni fo fula he nga we taimini pa ku kau kato ai kau ngau ai pulanga ko te fata tak pe ko por nga ko meteki o kai be fo ke nimo pe ko mo fa ke he ya e fitu ke he ma taimini nga ngau ka do he ngau e nimo ai ku nau shif na ma kau he tiriwa na ma kau he ngau ko to pe fa ko ai ko hinga ko mood ko he taimini fo no ko ngau fata o ka ke taha whakapolitikare, o ka ke taha whakawhawha. O tau kau whakataha beba, o tau ataina ke o mai whakau kau, ke whakatonton mo whakakato. Tā kou mau whetakai matoro, mau amanake o ku tonu mo kakato. Hanga he lau ngā ia o whakatonton mai whangi mea, pau mau ngā furi. Pea mo whakatonton. Kako mahalo koe ki mea o mau inga pia ke tala ke mahino ke kakai whonua. I he lolotonga koe ne o whaingataa, o ku tau ataina hata ke o mahane whakau kau. Malo. Ki tāna ke pia ke mea koe nei, mea ke tōn pare mea. Ko tū mau inga ai fwoi whakau kau koe au. Koe ke pehe o tapu iai ai whawhonga ke lawa mai mau tānoa. Hange koe ngai whotūtū koe ni ki he ako me api. O pau wahan mea au whi tāna ki mata. Ata au to pepun ngā koe ke lawa mai mau tānoa ke ai. Piko aha ngai whotūtū e tokoni. He ko ngau te mau siu matul ko hai mea lere i taha mai whanau. Ko hai au pau waha ngai mea ke he lawa tāna ki mai. Kau ia he mea mahu inga ia, pau mau hanga whanau taurahi at ki nau tolko ia, ke o mai ke tau ngau whaataha koe taimia ni,
o fie mao e ngai whata. Pahangi ko mea ton pare mea, ke tuko politiki mo mea, hangi ko toko ni ko na mawawe, pangai wamano ke whafofong. Nā kai ko pangai wamano ke kau kapineti pe. Nā wamano ke kawai a tonga tapu, kawai tonga tapu nima. Ka atoa ngā whafofong koe, neongo koe ke nau kapineti, kau mau wahino i o fie mau tatau pe kakai koe, e o nau wahenga, mo kakai o mau wahenga. Nai ange tatau pe ua mano ke nau tolu, ko nau tolu lewa ke nau whahoko nau whatongia, o toko ni a ke nau tolu fie mau whiwiri, hangi koe nau tau tānoa ke ki mua. Malo, hoko. Koe whamaketi whoki nai huinga hano ai koe ke taktaha no pe hono wheitu. E nai, e kono moni koe huinga whoki hawa koe ai tūsite moe whalaite. Ke stock up e ai ngai familie nau mea tokoni ke lotonga koe wike. E nai koli pe whoki kau whamaketi ke oe o mai ki koloni ko hui koe futolahi koe maketi. E kono te mo mea beke he u supermarketi, nao ngā pena tolo o whakangata hu ki loto. He kulifia be fok mo nau tolu e loto ko he ngai whale kolo. Koe fok e lava ia whai he whakamake. Tika nai huinga pe hepe. Ho ai kole koe ko ilo pe wai whangi te tai whi maari aki ai. Pea mo e whangi mea peka ke fumahi no whau pa mau tok til pe mo he atona ki. I he awhalai te ne hoko. Kaka nai huinga pe hepe kole. Pea mo e kole koe ke kakai. Koe ka pau te ke lava whakatau pe he ngai whale kolo ho mou whetu upa nofo pe ai. Mo hea tu ke kau whamarket ko he ngai wheitu koe au whakatau e pe mo i mea toko ni. Ka nai hunga pe son, mahalo. Mahalo pas ka pai me whakaos mea pe whai whiugana koe ki he hongo tufunga ko na lava pe o ngā ue positivi. Na lava ki he kau ngā ue, mahalo. Hunga pe whokia koe nau nofo i hua tori son. Ai aku o nau lava pe o ngā ue pe hange koe mea koe nai mea ke ministau ke i malo hi pe hona sino. Kana kai ke uhinga ke nau teo mai nau tolua o ke pihia hata haitua. Koe ai koe ke kau ngau e tufunga ke whakaata, ulahi hono ngahi palopalema. Pakapate tau whakaata kau tufunga fefe kau ensinia, fefe ngahi business ke he. Ka kore pe ke fe maari e pe mua ka e tu mai ke ose ki ui ke koko ni mo tau sio ai, ke tau whanongat koe ni. Malo. Feo ia koe asoni. Ki he... ke tufunga. Koe tu whako e nioku no whamao e pirisone he pirisone. O si whakamawahe i ki nau tolu au kei hao. Mea ki nau tolu koen o positivi. Ai aku nau nofo pe nau tolu ke foi pāpolo pe koea ti ke nau whetoko ni ak ke whai e foi ngāo e koea. Mo whakahanga whatoka ngai ang ke kau whaiongongo kau mai ka kai whanua. Ka pau te tauhanga o whakamawahe i ai foi fika koe ni me he MIQ me tano a pa mo loto pili sone. Koe toko taha whaa koe me he general public. O kune tala mai ai mahu inga koe ai o tau lava pe tau tolu o malu i tau tolu ke tau ta ofi e fika. Ai ka pau ku tau lava ia. Ai koe whasisi ang e wheitu u whakataha toko lahi o au koe ke tau koe tau kei hao. Ka pau te tau mui pe ke ngai tu uni. Ko te tau lava pe o tak taha malu i ki tau tolu pe hoko te tau ngai ngau e pe tau ngai whatongia koe nu whakahoko. O ku kau katoa pe hange koe kau polis whakakolo. O ku e ngai kau polis whakakolo ia unau fu toko lahi. O unau nofo wā ofi. Whakatoka ngai ang koe ke toton ke hoko ai pehe o whainga maari e pe mask. Me he potu ngā ue, pe hano tuwha ke kau whakafofonga, ke au ke kau polis whakakolo, ke ngā ue aki. Koe whai taimi mahau inga nia ka ki tau tolu, ke tau whepōpōa, ke tau lava tau taofi. Te utoi whakamanatu peau, ka pau te tau lava o tau taofi whako utuani, o oua te tau fuutukuange ke alu o toi lahi ange, nā toi aha whainga maari e ia, o e omikoloni ke toi riririu ia tau tolu. O koutui koe variant koe ne omikoloni koe tau mau. Kia te au ia o omi pehe eiki ia whiunga mo tau vai. Pa koe tahataha ai variant ni tau pehe ku sai taha ke mau, aini au tau mau. O whakatatau ke ngai whanua ki he. Ai ko toi ki i whakamamafa beau mo ki tokoni atu ki he whehu i koe ia pa mo mahino ke kakai whanua.
Koe taimi whaingata ain, taimen ke tau whengawe aki, whetokoni aki, whepopou aki. Mo tau mahu inga ia, he malu i ki tau tolu, kai lava ke malu e tau whanau. He koe ose ngahi mea ku tau whakahoko he aho ku tau whoki ki api. Ko hinga pe ke hao, ho tau ngai family, pa mo society. Malo. Aro. Malo apito. Koe whehui whekauaki mo aho shopping Tuesdays and Fridays. Ai koe tōlahi koe kakai concentrate e u whare koloa. So koe whehui, o wanga whewhe hono whasisi i mafola e Vailasi on these days compared ka paruna e lele normal pe u whare koloa kai ke lahi e queue mo mea pehe but still following COVID protocols. Koe pe malo. O ai whatongi ai ngahi business ko ni. Ke nau tauhi ai o ke nau whahoko nau whatongia mo tarango fua ki he mita e tahapo nima pe mita ua ko ni social distancing mo keep a mask. Obviously he ngai whetu e ni ki kai ke lawa. Whatongia le vai a polisi pia mo ngai moi ke nau o whahafo po tānoa ki ai. But with regards ki aho ua versus aho nima, kau he mea e whahasio ki ai, moving forward, pe ko high risk, he oho koe kakai he whai aho uawa, versus ha toi whakatolahi ang hange koe ni, nai me awa pe aho ni a banke, ke only those people number ai na Western Union, now MoneyGram, now hau he aho ni, kai tok whakatau pe au. So we are looking at all those options, basically our experience going so far. Going up again, giving a possibility go pipi mahaki. But we are learning as we go. Hange go lau because ahu apete tau ki spread usevesi casa hai aho monite farikolo ai tu site pule lulu ko pange ke nga pe ke fasisi traffic ma. Ko point well taken. Oye, Paco. E pare mea ke lawe mehe ki konga nau kamata whehui atu ai. He koe ai whamatala he uku awe holo pa whanau tālanga i te moanga to'o e ai whakataputapui. Pea ka pau ka whamatala whakalukfua pe, ka mutu ki lawa e mutolu o toki. Ka pau kua palani pe he, ka koe ai hono ngahi uhinga, mono ngahi koe diria vede mo ngaki ai. Pe ko ka pau ka foi whamatala whananga pe pa sai pe, ka koe ai tala noa ku whanau tālanga i upehe te mutolu e whakataputapui. Koe kore peke takoni pare mea, o ku kore mai me kau ngoe ai kau taha palau gani koe ai ni tō mololo. O ku nau whetu taki atu ke whahana whangi palau au tamau whangongo mai peke pure anga. He koe uhinga nau alu ke ki kau taha palau koe ni koe ngā ku mama. Pa kore mai ka pate ai atu ke toi mama ange koe ni. Ie toi te sai taha ia. Koe ako ek minister pare mea. O ku mahino e pure angaia ko si ai nau polokalama whae taimini. Ka kulahe eke mai bia me ngahi ua ko anga siasi. Pe ku wahalawe i he wheitu una pe ku wheitu utaki atu e ngahi ako anga siasi ki han nau polokalama. Pe ka pai hoko atu lockdown ko ni ko hai tu unga iai. E ta whaaki ko ni he ua ko siasi. Malo. Malo. Kau ki lawe tau ki he palau. Na tau tāna foku ngofo alu ki uta o mate foi maneo ke mau moi me family baka pau te lawa ho e te pe mo toha te fu maneo ke. Kai ko le peo ki ke kau taha palau ki pere ngespe tai min te kai o se tau mea. Tu pe mo ke kakato he fai sio ki ai, he fai sio ki. He kono moni fo ka pai lawa pe tam palau al to ta pe ki uta o te alma. Ko unga fo ke hono fa tapu ke tu ke al hol fa to lahi. Ka ko tui ko tau fononga tu ko ni ke o se weekend ni na kau he u mea ko ni ku mea ke pale mea ke fahasio ke ai na lava pe o whakaata ka whapapau ko tampalau pe mo to taha ko ana ko kele o te alu hata ai kai tunu i uta mo whakatolahi e mea malo kai te hoka te pale mea aro ke vea ko ke whataptapui o skamba de faita no pa mo potunga mo ui ke si o nge pe ko ha ai hange po na lau ki mua ko
Koe ha ai tau harafonoa he osi koe ni a ta wha koe ni. Ai upau rege whai si o gei ki ngai ta wha ke malu ai kakai, pia moe hangepe ku mo wha tau tanoa kei, moe koe ki mea kou ne kou me fo i maa moe mea tau kāinga. Pe koe livelihood, pe koe mo ui anga. Kakai no fua tau, pa whai rewa si o gei, ai na mau whai tanoa ni afi. Toi whai tanoa he ahoni. He koe ko ha tūtu ni whai ngofua, e te hanga fua tau ai risk koe pe koe uesia mo ui, pe mo ui anga, pe mo mea wha sosiale. Mono to'o koe to tonu o tangata ke tanke no fo mau. Katoa umea koe koe koha mea tau pehe o ku iyo tau whatapu e whi ke ua. Pau ke whaha taha no tālangai, ke si o koe hai ai mea e uesia he whai tūtūni koe. Ai mea e uesia he whai tūtūni koe. E lawa nai ke tau ki liriu e whai tūtūni koe, ke toi le rei ange mo maluange kai taim tatau o mau pe mo ui anga i tō taha koe ia. Hange koe koe mea koe nei mea ke tōn pare mea ke whakaata ai palau, ka koe tam palau pe mo e whangi mea pe. Even e tau sio ki he mali, tau tonu ke whakaata ai mali koe. Tō taha mari pe mo tō naua pe, mo nao ngō whamoni, mo whai whekau. Whaki mea pe he pe, he kukunga, sūna o lei tau pau ke tau address pe, e toi whai koha mari pe i kai. So, koe whai tara noa u pau ke whai. Pau tōna ke whai mo kamata no tānoa, i pe whakata he tainimi, pe whakata he kui kahau, but that conversation need to happen now. Hei koe ngā pia kuia o kulahe ngai mea he tau kamata mapun katoa. Ka tau sio pe ki ai, whata tau ke he whemea ki kon, mo misa mo ui, ka umai ne CEO, mo ne pot ngāwe. Hai ko lau, ne whai whataha neaf, te whai whataha he ahon, ka tau whai noro rewa he kabineti a pongpongi, pa tau toi pōta anoa pe, o whahoko atu ka hai tūtūni, he osi koe aho sāpate, mo tau hoko atu. Mea koe ki he ako, Iu ata ia ki hapi ako pe ke whanau mai. Hingma programa le teo hukma tō. Ai au ko si fie u se hifo i kun salote. O nau tala ke nau whanau ako. Whanau mai. He ku silapa tatau pe. Ka koe nuku o mao mai matoi kau whai ako. Ai no whai ako i. Ata ape hapi ako ke whanau mai ki ai. He ku mei le pe ia. I he silapa koe ni ai ka atoa. Le pe me he lau tohi wau ke korisi. Koe whaki mea pia o te ke whasi o ki ai, hange ko u pepa ko option ni. Mau ke lere pe he u compulsory subject. Ka ko option ni te ke whasi o ki ai. Ko hinga pia, he ka lere ko alu katoa ia, te mau tō katoa matoi taim le te o, he kai taha me te motoi tōk pe ki ai. Mana sai ange ki ai ka te whai tōk pe. Pomo tok fai pe si ai ki hange ko assessment pe anga fefe hano assessment o pa te tau ke lockdown ne pe but at the same time mo si o leva anga fefe ka fai ha ko i time fa tap bui ai ko ka to me ko pa pe fa si o ki ai e tau fono at ko ni mo ai mo ko ki mo mo to ta ba tu Malo pito ek bale mi mau fai ngamali ke ki fie ilot pe ni ki he toko wani ma ko ne ma he MIQ pe koe kotoa pe nau tolu i ha waka pe e taha la ve pe koe waka e tolu ne o mai koe pe koe nau wahe pe i he waka e tolu ne o mai koe waka e mi whea ia. Malo? Io malo, io koe waka pe e taha. Pe maa koe information pe te upasa to o kai koe waka fisi. Mo tok whakau mo to he mo whakakua. Ai koe whakawhisia ko ia ene whai tokanki ai. Ko ngā ko nau tolu ne malunga. Ka hawa whisia ai na osuhu malu ina tolu pa nau posta. Pe negative nau siri ai ko wai fia ai ko hawa whisia. Ko mo tok whakau mo to he mo tanga. Ala. Mere patoki. Ho ngau pito ek pare mia kai pehe ke ho ek minista ngau e whahau koe puleanga. Tau te whito ka ngau tol ko ia kau laine mua wai whakapapalahi mea te au me tō lai e whonua ki he ngau e oskia velenga ngau whahau ko ke male whonua. Koe ki whehongi pe ia koe hae nai e whika
ke e tokon pale mia ke o ka la unga ko e kakai ke nga ka pau ko e o mai fika e frasisi na ta ke fe la fo aki he ku hoko ngai fe ko ya ko to taki hala i ai ni i tokola pe ka pau wa hata hatonu ke ni tali ngai fe ui me ngai la ku whakakau kau ai kau poto la lahi i he whanua. Mua koe ki ai e whehui, whekau ake koe moi COVID i ngai puleanga koe ki mua. Nai whakahai o to e tute koe a o e ngahi koloa ke mo i lele i o kawa e Vestapolo. Ko tui o koe taimi koe ni o i whakataptapui mo i tō mai koe a COVID ue sia ngahi ngoi Vestapolo koe a i tongani. Hili koe a ai mo ngāwhi. Ka o klawe fin motuani o kwai ai ni ihi o ka business o kunau to o fainga mali e koe ni ke nau hiki ke totongi koe koloa pe o ku kau ai ai ngahi Vestapolo koe a pe mei toa pule anga koe ki foi te mata e taha koa o paanga i tolu. O kwai na ha whakau kau ai pule anga ke whakaiwi ai ta wha koe ni ke tūnga e kai mo i lelei koe ai kakai. Koe ki kapaika, koe ki me istipi ka waha ki me Vestapolo, kai tatari ke tupu hake Vestapolo ai kaungou e koe i tongani. Pea koe tolu pe whehu i he mao koe o he whainga mali e, whekau aki pa moe mo ngāwhi. Koe tai nimi ni i koe ngai whetu koe na e lawea tamaki i he mo ngāwhi, koe ni ki pā pepe ki ngā lulu, ko osi ala mo whakaungongo ke le tio. O pehe me wase o loko a tonga ni, o ku mohe. O ku mohe tā ngulu nai, pe o ku kei mo ui pe mo ngāwhi, koe naha update me he ngahi sino whawapule anga hangi koe nasa moe. Ngahi waasi o loki koe ai muri, he ngune nau kei whakatumutumu, pau kei tukupe nau toka ngāki tongani ai tuunga, o kia e mo ngāwhi koe i hunga tonga mo hunga hapai koe pe malo. Kau kamata tua he sika, te o ate sika koe ne tolu koe ni ke mo noti pe, mahalo kai toi mohe kau tama koe ni he tā. Koe fika ko paula mau. Fitu walu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni ki ai koe fitu walu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni koe tarekita koe nimo ko mafua. Koe kau tangata ko ni os whakamaka e kai toi mohe ea u hoa ua whape le. Koe fitu tolu fitu whawaluta. Fitu tolu fitu whawaluta. Pea koe tokoni tale ki tale wa ko moana. Koe fitu hiwa ono ni maua walu. Fitu hiwa ono ni maua walu. Ngahi mea ka pate mau tāpe ka paula ko kai ke tali mai tā ka whia taha ngo whika koe. He ngahi mea ko mau whia mau ngahi launga. O ngai tai fie maari he kunau o koe e tamai ki ai unau noti e nau tolu ia ai u launga ko toa peke whakapapau i whahanga o kia malo. Ei ko haka whia daha me. O pau hange koe approach ko ni whai pura ki muni. O pau waha hakoloa fu alu maalunga. E whai lewa tā noa ke pot ngā leipa ke nau whahu ke competent authority kai lawa o he. Ai koe koe whemea pia pau ku mou whatonga e hapea ki whakapaa pe ke pot ngā koe ni. Te nau assess lewa sio pe uku whawariware hiki mo mea. Pau ku ai lewa e nau whonga ngā ue ke lawa o tokoni e ta whakoia. Son, koe alfa asi e ne. Mara pita pare mia koe. E mista mo ui koe. Whamalo atu ki he whamatara ko ke whai mai pia ko ki kalafi le rei au pitoe ko mau te mini ko e. Na ke lau ka ni lawe nei ke toko laha tonga tapuni ko toko walumano ni maafe. Pia au ku toloto loto he kau positive case kau di ke uangeau ma ono ku uangeau ma hiwa. Au koe a koe o kiloto e toko uani mai a kai o mai mei muri. Pia au ku fia maria pita motoani e pare mia ke whaunga loka kogu ke whai, tai ke au e toko lahia ke whatu utamaki o pese te taha, ke poini noa ni maono, ka kai ku whihia, i he ki whai ka kai koe ni. Pe au gea mana ki lere ia ki ho mou loka, pa koe kore pe ia, lo tonga mahu e whanua tai mini hengai utalamu, mo e tokoni e ni mo ka pote tau ke ahi trial, whai whakawatu o taha, ke tau practice ai mo ui, whakapoto i api, e tau iloi koe transmission ko ni ai virus, o hoko he whetu utaki toko lahi he panke, pe ka pa o kulawa e wallet banking,
whakaono pōni, ngai mea koe a whakawawa. Pea koe uhinga ia e whotu ko ni, o ke ma whanalahe motuani he ngā ua e wheitūna i paremia. Whotu re reo pitai ka pau e lawa ke tau ki. Ta ki hoka tu pe ko hai whaunga e whai, ke tau tau i aki. Pea koe men le rei taha ko mau he ni, try to live with the virus, ka ki hanga whakaapa e tuutuni, o te tau nofo mo e vailasi, ka tau nofo mo e i tuutuni koe ke tau tariangi ai ka tau tau e vailasi. Koe ki mea mawahe pe, koe ki kainga neo mai me red zone mo nau tokonaki, ki a mau feitu, mana mau kei hao. Se ka watua ke nau foki, pe a mai ka au koe whaiongongo pao talangi au ia, mo kore ke Minister Moi ke aha ki rapid test e kau whai tōna ki ka lawa hu mai nau mea kai ki loto nuka alofa, tonga tapua. Koe ki whonga pe, koe ngā wilifia ki kai ngā ia he o mai me uta. Kau sangi mahu ia ki pou ke ia ki rapid test nau tonga toki ata, ke nau mai mo nau mea kai hu transmission, ai virus ia ka kai. Koe whakao si pe ukta ia mo ki wahenga ia, whamore more minister lao koe ki lao ngā mai me tahanima. Kolosi mai a taha whae a hu mai funga misi. Paka si ka inga ko ia eo ko mai a moe. Moe haka. Moe IT loi. Mo mai a moe tohi huhuia hi ingoa ke ka hao ia ka ilo hi ingoa ia moe fuonga. E whakalere i mua tunga ngā ue. E nau kolosi mai taha ni waka ko taha mai pe me funga misi. Kaka na tō ke o launga ki a polisi. Malo. Kako e ko lere fuke ki wawau. Ko negative ko toa e ka positive i wawau. He tu he taini mi. Ka e toi whai pe whoke me mi sa moi ano toi tesi pe whoki. Ke toi wakai pe. Ka ko katoa nau tol koe nei, na tau whoi ono koe nei positivi. Ko nau toi si whamui mui ko nau. Whai nau tol he turi ke taha ke. Ka wha malo e ko lawa. Tia koe haka e toi whewe taha. Malo pito soane whehui. Ko tui koe tahia e whehui maho inga. Peneongo koe ki pesetsi isi e taha o te keke huhu malui. Ka ku alu pe aho o ku toko te au tupu pe ku nā mai o huhu. Ai o koe mea ko o ku tokanga tuau ke kau media. Lala. Ko tui ka pau te maunofo soni. Maunofo he toko tahawhi te au hiwa fitu. Ko tui e aonga nge ia ho mohanga o entertainer tok pe ki ke talanoa ia. Mo talanoa ha mea ku ke langa e whonua. Mohanga talanoa i koe hae solusini ke toko ne a COVID. Mohanga o talanoa i koe hamea lelea i ai ngā ue a potu ngā ue mo ui. Mo whotu whakaukau he whelafo aki ke tokoni ke tau ngā ue. Koe tā palasia ia kau lai ne mua kou kore atu. Mohanga tā ofi. Ka whebukaha mo whakaukau ka tuku ngā ue kau lai ne mua e te tau whewhe. O mou hao ko nau tolu. Na e peki a ka laisi ia ka tau hao. Koe fo i mea mahu inga ia ka tau tolu e kau media. Ko mou tolu ku leo lahi. O whanongo atu ho mou kau whanongo ka mou tolu. Na uk tala noa whaka ia ngahi press conference koe ai toko tahawhe, walu ngeau, walu hiwa. Koe pongpongini, tahawhe, te au hiwa fitu. Mou nofo ai ke tau press conference hoko ku tau holo ifo i he tahawhe. Pea hange koe tahawhe hui asoane koe ane nai whekau akpa mo e whakaivia mo whakat ngahi whare mahaki. Koe waka koe me Australia mo Nusila mo Fisi o kia kau toketa, kau nes, na nau lava mai ai koe osi koe ui ke ua meheni ku nau ata mai ke tokoni ke ngāwe. Ai te nau lava whetongi a ki nau tolu, ku si i mautangi ai he COVID. Pea neongo e ne ku nau positivi, ka oku whawhia maari e pe o kui kai ke ha mai hangai whakailonga whatu tāmaki ki he ni ihi ko e ni. Pea koe ki tokoni pe ia kai ke u amanaki soane na ke polis whakatotolo hoi au eki wawau tahanima. Kai ke ngata pe tonga tapua ko au eki wawau tahanima mo tahawaho whakatotolo au. Nau tonu koe mau timi a wawau koe ai health ko au ki wawau hoko ke tau o. Ke hoko atoe ho whakatotolo pa ke tok whokma ripoti. Malo. Alo, tu e ke don pare mea ke. Ora kau ki whaasa te lea. Koe ki mea pehua ko toka anke ulaki e whalau
ai o tuanga o whaki wawa. Koe taloa pe ki wawa pe taloa mai. Pe hili ko ia pe toki folau ki hapai pe mo o niwa. Ko hui ko tunga ko kwa wawa ne on pe kusai e toko no ka ke whakakau pe wawa pe motongani hono whakataputapui. Koe kau pasese he kai ke fua o ke toko tolunga au mo whange au koe nai mea. Koe tutun koe potunga au e mo ui pau ke whakakato e koe kole pe ki he mo nau filifili pe ka pau ko ho alu ki wawau ko halo ewa pa ke ki malolo i foko e folau koe ni ka tuang ke matu a ko ku loka henta to fita ke kau wawau na o mai pe kai foki ma ko ki whainga maari e ni pe mo ngahi uta koe ufale koloa pe mo e ota ki wawau whainga maari e ki awele o ka pau au matalam lolo koe whainga maari e koe whaunga koe ke ngau aki ki he ke folau ki wawau ku foko toa pe ke asiale a kawola ke pot ngai mo ui whai e sivi mo mea ko ta kato ko ia ke whakakato kai tok whaatake ke kau i he folau koe ki wawau. Ko hono whao sipe ko hui ko lahi ai tokanga mai ki ai mo e mhono eke mai. Ko e ngau e ko whai koe i wafu hono tufa koe ngahi uta. Ko e nā tau update wha mui fo ko e ose container e tolunoa kai toi wha pe ose mo e wha koe ni. Hono tufa, pe nei mo container e ono make ai koe aloha gen ke container e wha ngo fulu. Nā e whakatua sila mai moe ke he nimo pe ulo tonga whahoko e kau ngau e koe i wafu, e koe e kau sotia, kau polisi, mo e nimo pe mo e customs ono tufa ia. Ai ko ulau atu ko he leiteo hei aho kotoa. Ka pau nei o mai hauta ahataha i ha whafofonga kehe, o pehen lewa hano fonga, fonga kua. Ka pau koe container na e o ku whakatua sila ke hakolo, o ku kole peke he whafonga wakake nau whetu taki a kelemete wahe. Ke nau whai no sive container. E kole lewa ke he ofisa kolo ke nau mai iha mea lele me he kolo. O ave ai koloa me wafu o tufa he kolo. Tak tahanof pe no api. Kai takayat PVN e ofisa kolo. Ka pau ke container ko yana e whatu asila mai pia ka foi kolo eta. Ka pau lewa ko e container ko yana e o mai ka whafonga ke. Koe ke o mai ke he nimo. Ka koloa ke he loto. E fonga e fau pe he fonga ko en whai taimini. Ke ko kole pe ke kakai ko nau si hanu mai mo tatari ko ke nau mea fa fetu ta ko mo kau fa fofonga ai ko tuai pe ai kau fa fofonga vaka nau fetu ta ke lewa ke customu ke nau ngau na tol ke no sive container ko o tuange ia itahi o kau mo ia he kiu ko no ui mai e kelemete mago ki ongo pe ke fa mahino pe malo pe fa malo atu ka fa ngo ko tau ho ne ta mo ko lo nge tai mo fa wa asa pa te lo tu fa fi pe fu fi mau ke okay tai be fa ta kata ke tu pe ek pare mia ko ki fi va ve benia ki ta fa ki ko ai tu fa ko tokoni ke ha we ta fa covid nei ai tokataha kau le ka ne whaki lawe moia ne mana tu ia he taimi ai sake ne whakako mai koe tu whako toko ni ne maua pe kau whe mau viviri ma te whe mau pe kau wesia ai koe tsunami ko ni pe mo ngawhi ko ni ne mahino pe tau whe mau viviri koe lahi pe kau wesia ia i tongani pe ku kone whehui mai pea ke wheo tu koe pe kua ha tawhake a tuwha ko ni mo kau wesia ne tau wesia ko tō pitongan malo. Uwe kwa mate tarika pa to mai. Matu nei ato he pure nga foi va he ua ai kau tau le leka. Ko nga pe ko mau fatonga pe tai fai nga ta. Nei at ba mo to foi extra va he a ki na tol fai nga ta ya. Tu ke ai ki pa nga ni magya na ave ki nga family nei tau tonu ai ai tsunami mo ai una fai pe fatonga ai fi mau ma ke ko ka tol le leka ka ma na tol fai nga ta ya. Kai ta tau pe fai tu fa ko na ko lau ke ki na tol nei tau tonu ai ka nge pe ko mo tau kai nga me ata mo manga mo mea ta ke fai pe ko ga me nga ma he ni ai ni mo to ki ara me pe to ba me ki ai e ko tau fa o spe nga wi ke fi ko tau no mo ka ko nga fo ku na hiki mai fo mo na wa ya pi o no fo hili mai ki to ta pun pa pe ke ho no tau hiki na to lu ko nga pi e fa to ngia
ai ko ran na to tana ke fuka ni nai na ave wa mano ke ka fa fonga o I lo ke ka fa fonga ya ho to va hinga I nga hi sino ke because Red Cross boy ni mo ke nga ke na o pa na I lo fa nga ta ya ta ha fe ma vivili pa na fa to kon ko nga ke wa mano ko ma tu ko wa mano ni I o lunga ya he to kilo o an ko ka na to lu e ka to kilo ko wa pe mo ko ngai te ala to ni ya na to ka ko foi wa mano ma ke he ni ko hinga pe ko ke he ko ni na tula o ha fa ta ha pe ai ko vita hi va pe mo me ko ta ke we si ai ko ni ko viti I he tsunami o fai lockdown ai o kunu fenga pe pulanga ke fa pa ni si ai pe mo to kon ke ngai business angolau ngai business na la la na awa pa ni ma business si holo I ki funa ya wa na ave to rough ko inda ko hange ben ya immediate relief ko to ta no ki bu rebuilding I mo reconstruction ni ka ko ki to kon ni ai mo fin ke ka wa ka to u sekta ke mo ka kai ke o ko la we si ke to ni ai time fa nga ta be ni pa ku fa me ki be ton palemia o ka to nga to kon ko ni o ya fa nga mali ai ke te to ma la o ya fa nga mali ke be mai o ton ke uma o me ko na ka nei kai ke uma pa la vale va fai to ni leva tau fito ke ton pare me mo mista panga ke nau fai to ke kau he bonu ia ko ya ai ko ke to ni e fai no o pe he ko nga ko mau sa vea ko en ka ko na to len fi ma to ko ni pa ba ke he ko ke kau he na to ha ko ta ma e ko ka mo wa na ha mo ai ko fa mu ia ke mai no I ka kai no tau ka nga to nga ko fenga bene ke to ni ka pa o ku ka ta pe pa ko ke mo ka wai fa fe tu ta ki mai na to la pe fa no to fa ma lo la ya tu ka ta ki so ni ma o se na ba ki to ki ha ta ta no mo to me ko ai ke fa le ke ki fa ta ko mo fa to pe ko hai commissioner Australia na lo to me me mu ko yo nga pe ke fa pe ta no ki to ni mai pe ta ki fo no mo ta si ngai me pe kau fa malo atu ai he tau lava tau fa ta ange ko me mi sa moi to ko wanga ma valu o si ata to ko fitu to ko no ko mafulio negativi ka to ka positivi va va ko na walo negativi ta nim pa ko ange pe ko fa ta no ko molala pa te ke to ai foi to ko wani ma me he MIQ mo foi to to no me plisone ko foi a to fa muy foi to ta fa pe ai ki tau whakawhia maari ki tau lava o ki containi pe tau ki lava o ki pule ai mawhola koe ni e bau whamaro la he ke ngawe mi sa moi mo si o bau mai nau kau ngawe koe ngawe lahi ka koe ngawe whatu tā maki fo ke ange ku tau lau ko ki whehalak si pe o ke maha kei pa ko whi toko tahataha ni he kau ngawe po ngai moi o nau mau ai COVID tahi wa ai au ta fa malo ai kai ke ngata na tol ka ko ka na tol ko ka polis ka so ti au na fa fa na tol fa ko na fa tonga ka ma ki na tol nga he wa fu ke o mai pe ai tau supplies ki nga fa le ko lo me la me pe he o ge ya e fi mo fa malo ai ko le pe ta ha ya ke nga he le ti o mo ka newspaper ba mo ke ai newspaper ke ki holo ki hi fo mo ta fo ka vili ke pot ngai mo ui ke o mai ai fa madala te ke ton ke release mai e ka ke ka bo ko ta no ko ki mo ha ta press conference mo mo feinga be ko hai te ne rak ta mai ha fo ifika e ko ha no ke ha me fu ma inga ke ta mai aneu pa ma to press conference no to ta te fika is it so important ke ta mai ya aneu ko fika ni ko fia ko ha ko nga ko media ko o ke va vetaha pe ko media ko o ke hanga o compromise ai ka nga we fa mahaki o ai ke na tala me au ko ton ke na tala ma tu confidential ngai fa matala pe he so o pa leva ya time te mau I lo ai to ta ko unde hanga likia o ko ai leva pa ma ke to ta ko ya pa leva I lo na ke to ni ke ne fa nga we hala ko ya e ai leva pa ma ka ko e ko tau hinga pe ki ai mo ki tai tali pe tau ta no pe ni pe se ho ai ne ta mi te fa no tau popola ve bongbong ni o pa pe te ma fa na ma na tau ho ai ta we ho ai u a ko fa fi pe mo ko le atu ke tau finga ya pa wa ha nga fa matala o at ka ko
ha o ki whapapa mai ki he tōn pare mea piko mista moi ki o ngā kai tōki whamafolat e mahui ngā puto pe hono awe whamatala ia ka awe whamatala mo ni awe whamatala o tahange koe mea e mista moi o langa hake ki tau tolu ai ko e whamalo ia ko whamoi mo e tu pe a pau ku kai ki tāu e ngahi tāri me ngahi whamatala ko atu ka koe whenga pe ke atu ka atoa pe whamatala ku mau pe he o tāu mo to tonu ki o atu ka ki mo tolu mo tali mo ngahi whehui e mo uni api o pe a to lahi o mo kakai o nau mui mui a mo tolu mo ngahi o ngongo mo ngahi to tonu mo ngahi whamatala o mo o atu ko tui ko e tau press conference o ko mahalo a pongpong i ma whai tūtun ko pe ko hai me hoko atu e osi tau aha tā wha wako whatau pe te tau po tā noa le re ai mo tau si ai ki harafononga o tau pe he malu tai tau pe tau whatonga i ai ngahi mea keke tau wako i ngahi wike kon ko mali watu i he tau lockdown kon ni o ko rek tau whaosi o e keresa tau e kusi sukulaisi o whata mai Fo he lau maare maa ni o ni tumua e maa tolun ke o nahiri ka whai peo tangata. Amen.